Туғандар, ассаламу алейкум дағы бір жол. Нұрбек тақсырдың аттарын тартқаны келдім туғандарына. Бұнға чейін 2 ат тарттық. Ал бір видео. Бұны әделіне бір видео олып шығарамыз туғандарына. Бұл аттың күшті түскен туғандар. Шынары бері басқаның көрілі. Keçi balvan keçi. Balvan, assalamu alaikum. Tılsım dostum, barsın bu? Bardan bakıvat? Allah'a şükür dostum, özüm budaysın. Yaxşı. At pulda veririz. Ha, at sata az dostum. Atты hem koy diyorsun, neydi? Doldur at bulup götür, bar yok. İş şoğa dostum bizde kada kalansa. Bu da kalsa çöp. Cem жеткіз tasın bu? Çöp cem. Bu canavarlar bir çelekten jet bari. Bu atты aytып berem, kayaktan geldim, ne olgan at bu yem? Bu at dostum sentyavrdan 6'sında algan. Ha. Aygırdan geldi gen. Aha. Aygırdan gelin arbaq ile. Az bağı oңoltup koydum özüm. Bağı oңoltup koydum. Oğa. Ben bunu görgөн boçum, ha bayağı. Ulağı kudağa şükür. Attım. At bir yıl koğazlık zeytiran at. Dağa kuda kalsa. Bir yıl koğazlık zeş gerek. Anan jiligi tolat da. Attım boyu dostum 1.68 uruyunda. 1.68 uruyunda. Fazla Karabayır dostum. Kliçkası Taybas da koyamam ben. Taybas. Oğa. Taymamay ora o. Öte zor dostum barğanı. Öte küçtü mü? Ulaqda videolar ham var bunun için. Böyle presle turgan derler yani. Çoğun zeyinin atı degim? Xuda kalasa at arğanday jerde özün görgözün. Oldu, maşina ötüp geçsin hem. Tutan görgöz koydu. Oşonda deni başını görsöteyin tuğanlarına. Şu kavak kaş. Moyun tartıp koyun. Köküröktörü tuğanlarına. Azularına görgöz koygan gerek. Köküröktörü nark bütüne göğü küçük oldur ozundağı. Arkan tüzelerim ne tuğanlar. Şurada koş nark bütüne tüzersin. Bol. Tizelerini tarttı göğü. Kutu kolu xuda kalasa top da da. Azuları karışık azu gene tuğanlar. Oo alısta. Şolak tuğanlar. Ata teginen kavur var bunun deyim? Ata tegin bir akalarım at kelgen da bunu. Kelgen özgön jaktan. Tagi tugo şaktan çıkkan. Tugo özgönden çıkkan degi bunu. Bunu hazır kanday avalı salып көрсө болобу? Болот болот. Жыйынга? Салып атам азыр. Себебин аксыда ham салынып турду да кеске. Аксыда жара турду ошерде. Ya ошондой жыйындын аты. Мен просто кичине акча керек. Сатыш керек дейсиң. Ооба, бирөөгө бересем бар эле. Буга пулду чыгарам досум. Өзү буну досум. Буат Ачыгын айтсам жогорураак пулга ham бербеген. Эми азыр аларга чалып отурганы туура келбейт. атты алган деген. Ооба. Али аталып büyөгөндөр Куда каласа коркпой алсын ушул атты. Коркпой. Коркпой жайы менен 1 жыл куугазы кылып алып, эмдиги жылы күзүр болот Куда каласа. Бир областтын күзүр аттарынын катарына болот. Кудай буйрса. Азыр ам Кандай? деген жерине барат. Тумай калды. Андан арака берака кичине ойма чиме кылып кой эле. Буттарын көргөзүп койдум. Буттарын көрсөттүм баарын, ка? Арака берака буруп койчу. Тугандар бул атты мен келгенде уктум эле өтө чоң акчага келди бул ат депчи. Анан мен эле өтө тез экен тугандар. Бул жерде эмес, чоң поле капчык алып койро турган ат экен тугандар бул. Кана бияк кое берчи дагы ушинтип азыркыдай кылып. Өтө страшный кетет экен тугандар. Bir 68 boyu menен. Жашын айттык, а? 3 асый. Куда калса мына эми күчүнө кирип келаткан кези экен да эми. Жебичкен өтө зор. Жебичкен зор. Bunun pulun bir aytпайлы, pulun жабыштырып bir aytпайлы. Бун мен уккан болчу өтө жогору келди деп.
Pulun dosum ошо бирөөгө тиймесин керек, ошого эле. Акча зарык дейт. Акча зарык үчүн 10 дедим мен. 10. 10 камиям бар. Азыраак кеми дагы бар. Ошону айтып аткан. Улактын үстүндө пул санасын. Улактын үстүндө пул санасын. Апарып көрүп, Кайерде болсо ham апарып салып көрүп, анан ошол жерде санай берсин. Акча сенем. Oldu. Ana. Azıcık daha koş bir. 10.000 kendi oğlanlar. 10.000 dolar. 850.000 som oldu somu. Ne canı var abi. Libo jiyin kaçar ayet deydin ha. Öte çoğun preslerin atı deydi. Tuğanlar. Aparıp, salıp, görüp, topun üstünde akça sanasın deydin ha. Alışlarga. Şunu yat tuğanlar. 3 ası yat. 1.68 boyu menen. Attın жоғыштық hem öte жоғыштық. Жоғыштық öte жоғыштық ekan. Putlarını qarab kaç putlarını. Kayına gidip ketsen hem uçup aytpa. Putlarını hem bitti halingenden nemesi yok. Bunu betinde bir nemesi var eken da yerinde. Birdeki şıram bolgan eken da burada. Nerede? Ha nerede o? Nerede? Sakolağında okulda atıyor. Ошондой туугандар. Нурбек тапсырдын. Тайбас деген ат туугандар. Чалып тура бересиздер. Улак апар деп көрө бересиздер. Биз видео тартып баштаганда ошол жерде машина токтобой калды. Азыр жакшы атты жегендер эле көп болду туугандар. Бирок акчасы бар адам алып келесе эмес эле бой ата ала бербейт. Улактагы видеолор бар деген өзүндө. Şu presse turgan yerindeki videolar var dedi. Özün oşo adamga taştayın dedi WhatsApp'tan. O'zbekistonda tug'anlar ham ulaq jo'q molda kelib qolamiz deb ayaq bo'lib qolsa, atqa javob beraman men. Xudo xolasa. Chorva solib kelib bersin degan. At xudo xolasa anday nima yo'q, niyatli qilbayla qo'sh kelganchi. Ha. Bu at ham jaravaga o'tirgan taunla emas hozir, 3 asy. Eti dili andayla semiz emas. Ha. Hozir shu 4 kilodan jem jep turadi. Baqqanda 10 kiloga sen berdim. Ha. 10 kilo jem jegende göv işenbeydi, 10 kilo jem jeydi. İşenbese hazır ham 10 kilo jem beraveram. Ha. Gözünçe salıp koyup 10 kilo jem jebe koyup da öyle degan. Qanday ekan tuğanlar? Çarvanda qilbay turgan ot ekan bu. Taybasqa yürüyüp kaldır da bize. Ha, Taybasqa qarayt deydi. Şunday tuğanlar. Ayaqtaylı videonu. Çalıp sıra veresizler. 10.000 dolar kemi var boldu. Libo jiyin ajarayt. Aparıp salıp көргүлө каласыңар şu videosu özünde tartılgan videoları görgүlө. Tinch bolla bar bolgu. Kichine atlarga aldap bolursun. Ova. 500 ming, 600 mingdanchi. Ova. Em alattar özünün işin kılat da. Bular kılgan işti kılbayt alarçı. Bu çoğ at mingen adam bilet de. Çoğ atın içindeki. Gelen içinde çoğ atın işi bölöge. Urun da bol boysun. Misal 1.60'dan Passat minsem men gelen içinde girgenden çoşuyum çınımda. Başına görüngen attın başı geldi teyordu. 1.60'dan jogor at mingen adam gönük olat oşo. Jogorda жүрүп деген. Çoğan dezlerden görtasın o alp bergeni bölök jetkirgeni çoğ at boltat barыбir. Ova. Kichine at meni alp berет, çoğ at meni jetkirişet. To'g'ri. Hazır bizge ham oşo geldi. Birin jetelep kirip ketip atышат hazır. Sekin da. Murunkuday jaka salgan taşты jok bola başladı bizde ham hazır. Azayып. Bizde ham birin jetelep, kichine atты jetelep, çoğ at meni südürüp kire başladı. Bizde ham at kıldandı. Uruğu taza karabayır dostum. Haliginday arlaş parlaş emas. Ошондой туғандар.